Zdravo, ja sam Nađa Hadžistević, pilates instruktor i life coach i današnja tema jeste vežbe za svaki dan, odnosno za ljude koji rade i sede dosta za računaru. Sada sam trenutno na Wunda chairu, na Wunda stolici, koja je pilates, da kažem, sprava, ali zamenjujem i bilo koju stolicu na kojoj možete da izvedete ovu vežbu. Krenut ćemo tako što su nam stopala, kolena i kukovi u liniji i lagano sa svakim udahom kao da želimo da porastemo i da se izvučemo. Znači idemo lagano udah i izdah. Udah, idemo gore, pravimo razmak između kičmenih pršljenova i izdah. Idemo još jedan put udah i izdah. Znači ovo disanje možete ponoviti koliko god puta želite, koliko vam je prijetno. Možete u stvari da ga koristite i u svrhe opuštanja. I sada lagano krećemo sa zagrevanjem ramenog pojasa. Kružimo sa ramenima u pravcu, da kažem, nazad, u smjeru nazad. Idemo 10 puta, 6, 7, 8, 9 i 10. Idemo sada napred. Ruke možete držati na butinama, možete i pored tela ukoliko vam je tako prijatnije. Znači akcent je na ramenom pojasu. Idemo još 3 puta. Vežbu ponovite onoliko puta koliko vam je prijatno, ali da kažem neka je 10 krugova, neka orijentacija kojom ćete se voditi. I lagano, kad završite, ramena vratite lagano nazad. Kao da praktično, ako zamislite da su vaše šake, odnosno dlanovi lopatice, polako povučete lopatice dole i fiksirate rameni pojas. Time otvorite rameni pojas i ramena budu što dalje od ušiju. I sada ćemo samo raditi kruženje sa cijelim rukama. Dlanovi gore, pa rotacija. 3, 4, 5, 6, 7, stomak je zategnut svo vreme. 8, 9 i 10. I sada ćemo uključiti blago rolanje gornjeg dela tela. Udah i kroz izdah idemo rotaciju rukama, dodajemo glavu. Znači kao da nas vodi, prvo kreće brada, udah, brada ide lagano u pravcu udah, kroz izdah idete dole. I to ćemo ponoviti 10 puta. Znači 6, 7, 8, 9. Možete da uključite neku prijatnu muziku. U istom položaju, znači lagano, kao da s vaše desne ruke hoćete da dodate nešto levom dlanu. Udah i kroz izdah u pravcu udah, pravcu levog dlana. 3. Osjećate lagano bočno istezanje sa desne strane. 5, 6, 7, 8, 9. Ne zaboravite na stomak. Mišići stomaka su sve vreme angažani. Idemo druga strana. Udah. I još jedan izdah. I ponavljamo do 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. U principu možemo stati sa ovim vežbama
ili akoliko imate vremena na pauzi za ručak, ako pretpostavimo da ste na poslu, možemo da dodamo vežbu koja se zove zagrali drvo, odnosno na engleskom hug the tree. Idemo lagano, udah, i zamišljate da grlite to neko veliko drvo. Tu ćete osaditi, osim lopatičnih mišića, mišića leđa i stomak, jer praktično izvijate blago kičmu i osjećate ovde u ovom položaju stomačne mišiće. I ponovit ćemo recimo 6 puta, ukoliko ste vezali ove vežbe. Ukoliko radite samo zagrali drvo, onda možete ponoviti 10 puta. I to su, da kažem, par vežbi za koje možete svakako izdvojiti vreme od toku dana. Hvala!